Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta Karbirong asar amaya song atum kamatha kimi pen ajo KSA asong ro pho kido pen pini arni abangki erovet pedo ponlu penang an ajak ding klui pen karbi rong asar amaya song ahin pen kamatha sonmati akar I karbi anghong KSA ro pho kido kok along erovet erong do thekji aphan pura kabor ipon along pini pen kapachun pon angthek klang pon danglu Lason si KSA ro pho mei phu chon bangla pen KSA songja po songja pia tong matha par sik pen ching room veksi erong vet epeng vet kidusi akimi pu matha si ro pho KSA atumta chedon sarpen rat angno ka ching room angthek chipaklang pon tanglu Churopalo opini haprang si karbi rong saramai dumphan themalang litum karbi do chali asong dumphan isi misen lapen ke future ko pine ke si tumpen pete karbi akhai pan akimi wan lelo so kamatha pen duk sung pen sitame pini narsini do pen isi angdeng ke nang lelo je ropho do pulo rophong bong pen ke sumit tum bangke halari dak chipian bangga abdalo lapen ke Samson teron aru tumbang nang Samson presiden magawe same alang lito mari sang hodam ke do lapen hala sumit tumbang abdalo an sitame pini pen ka chikroi bang ang thek ke klang lo ridak chipilo disa la solo abang la solong non chipo joni jon thom la son doji itum da constitution ko son si tem pon ma kidam po ma membership ko son si doji ma lahai thak lem pon po lasi same nang dunidat an tumhan sitame non la nini dhamang bong pen kopi ko son si ke la tumhan ki pawang dhui maklem pon po athema ke dam tangana theklong lok kona ni nut bani bang liat po la somu bang lo ke aphi bang ke isi democratic country binak mati nang bang wedat puta konane ke theng nam raji puta ke chok hormu puta kali det pola sormu bang bom ti rasi ke consensus ke pachikroi thek pen itum la so khai fan future ke meji fan la bang so kamatha thek alang lido aning chirui la so pen claim pon nangji la so pen alang tu tamatha thek tang la so pen lo bole tum unpo la pen ke itum hemprek akimang ta itum so kisi song ta jakong mitum ansu se itum pi unpo athema itum hemprek pharman helo itum akinda kithenai long standing demand plus tame ajur giding o hormu plus ajur pading bom nang lelu kusi bom ajur pading bom da kisung ang bom po itum kisung la sila so hormu bang itum kese se chikaching room pen si thek long po itum dak pen si japon toy un po kar bi lame pen chenglok katu kar bi rong asarame pen chenglok dak political party thuman ta isi consensus pen itum japon toy un lo bolo de itum ke chunche deji ang thek abi pusini de theklong la si aki melo si churu palo rong asarame dum handa lahlo laki tum discussion no sido po nil tum koso na design sa mari ma kupi ma al halugos bang laki nil tum polo lagi padura pe chok sala melo atema ke chigrum aprang si ke chigrum na la logo alam le non pen le kicing mai bang jeng lo lagi problem do po mo pen mai long tame pulo iltum non aprang si ken kam ci jone bang lagi chingrum ken kam lo bang ci jona la pulo ala so ken kam isi ci jora lo non next bang ke iltum modalities bang iltum ma ci bai pon po na so phi pen bang ke nil iltum bang ola so mo pen nang iltum po ke po logo alam no flag alam no la bang la dak mo la so ci nil iltum discussion no bang po most probably ke la dorape ji phansi matha bom lo same lake nili jungjung le decision ke nu le lang le jungjung le decision ne nil tum dak kado beta dolo non collective decision pen bangsi nil tum la bang so ma chi bai pon finalize Jaipong ahawar lang kithekang lum adim along si yam Dr. Tuliram rong hang pen kahumridam Langhin constituency arlo kedamtang arni langkit hekang lumpen ke ongdung rong aratatum hemrit kanahok aputhak karbi angnong tormaus council si yem Dr. Tuliram rong hang ahin pen humri damsi sanghan jangthu lapen ting banini keronpon lapen hemrit kanahok dun eratum aphan ke hithi rui angbong lak isira suri ingkoi atangka kerap sitame pipajir ponpo pusi kisung aratatum aphan lamchak chipitekang La Swalong Langhin EM Billy Mohan Khaklari Lapen VDC Chairman Kiron Tokbi Atum Chetong Dunpen Saido An Sitame Cherap Cheto Dunwinti Jaipong Ahawar Langkang Lum Arong Along Non Amat ke PWD Department Forest Department Lapen Seikelang Department Atum Penta Cherap Cheto Ponlo
La soa phi malom soa por mai sitame ingni ponsi kerap kelongji alam the he hui chethan ponsi mesen pen mai pachon pon Phuloni pen oroning tikathar Karbyang News এইটো পাহাৰৰ সাইডত বেছিকৈ পানী পোৱাৰ কাৰণে বৰষুণ পানী বেছি দিয়াৰ কাৰণে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেই পানী প্ৰায় 5 ফুট 6 ফুট 7 ফুটলৈকে ডুবি গৈছে আৰু কিছুমানে ইয়াত যিমানখিনি ঘৰৰ বস্তু আছে সেই গোটেইখিনি বস্তুবিলাকৰ বানপানী কিছুমানে গৰু ছাগলী গাহৰি মুৰ্গী পুহিছে এই গোটেইখিনি উঠাই লৈ গৈছে প্ৰায় ঘৰ মোৰ চাবলৈ গৈছোঁ প্ৰায় ঘৰৰ একো অৱস্থা নাই কাপোৰ কানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি পৰিয়ালবিলাকৰ মই চাই আহিছোঁ সেই গোটেইখিনিও লৈ গৈছে এইবিলাকৰ ঘৰৰ যিবিলাকৰ বস্তুবিলাকৰ কাপোৰ কানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধান চাউল আৰু ইউটেনচিল যিবিলাকৰ ঘৰ বনোৱা বাচন তাচন গোটেইখিনি গতিকে এই কথালৈ মই গম পাইছোঁ যোৱাকালি মই ইয়াৰ স্থানীয় MLA দৰ্শনৰ আহ্বান পঠাইছোঁ পঠাৰ পিছত গোটেইখিনি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰবিলাকক মই পঠাইছোঁ ছাৰ্ভে কৰিব দিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা মই ইয়াত আহি গোটেইখিনি চালোঁ 159 হাউচেছে গোটেইখিনি ঘৰ বেয়া হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্গিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা মানে ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে মই পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু মেটেৰিয়েলছত এই মেটেৰিয়েলছ কাৰ্গিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা চাউল দালি আৰু লগতে আমাৰ মিঠাতেল আলু সেইবিলাকৰ আৰু এইবিলাকৰ টিঙো উৰি গৈছে ঘৰো উৰি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে টিং পাত মই 2 বান্দিৰ কাৰণে 2 বান্দিৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে 2 বান্দিৰ দিয়া হৈছে ৰকি চব দিয়া হৈছে তাৰ লগতে মই কাৰ্গিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত আলোচনা কৰি 1,20,000 প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ কাৰণে 1,20,000 মই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ চেক দিবৰ কাৰণে মই আহিম যিবিলাকৰ ইয়াত ভুক্তভোগী তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সেই চেক আহিম ইয়াত ৰাস্তা পদূলি বেয়া হৈছে স্কুলবিলাক বেয়া হৈছে গোটেইখিনি মই এসপ্তাহৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে মই আজি মই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ ছাৰ এই পানীটো স্থায়ী নহয় স্থায়ী নহয় খন্তেকীয়া কাম নাই যিটো পানী যে ক্ষতি কৰিছে সেইটো কিবা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এইটোতো মই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত আছে এনেকুৱা মই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি ছাৰ্ভে কৰিব দিছোঁ যাতে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ বাবে স্থায়ী চলিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে Borpothar Police Atumpen Kuti Hini Sose Ador Adrugs Kene Ponlong Lapen Inuraphan Kangnang Pon Jakhong Poni Phai Thongke Brai Siar ni Borpothar Police checking along Honthi Meme drugs abeha ke claim Abang Phupen Wagoner Akar bearing registration number S02H6637 Dimapur Anatpen Kivang Golaghat Kedam Bom Ahud Pastang Dunsi Kiri Kuruk Dunsi Hom Inkorai Hini a box along Kuti Hini Sose Adrugs ne Pondonglu Kaching Nang Check Abang Amen Asikur Rehman Arong Laki Dhing Nogawa Sorbusi Pangthek Pon Bukajan STPO Lapen Borpothar Police Atumpensi Lamhoi Pabon Ponsi Do Anasai Sitame Chepardeng Ponlu Bukajan Me Sarkuru Be Karbyang News Langsomipi Alangroy Adolong Kabidet Adok Don Inkorat Troxi Ahemtun Aratatum Kisung Kachetongnan Non malom pregjam ahawar along penangan RV kithe RV ke jang pen ajok langroy langthe langkanglum asonsi thekponlo Somthot sila khain korapho nilip MSC constituency ke parlo rong asar Joy Kisan lekthe arong along langsomipi alangroy adolong kabe det pen arnai langso arong don inkoi ra troxi ahem tunatum kisung kachetongna
Lason sinilip constituency habar along kaching thor amo kepa phidun nai adim pulote lang somipi nok veteran sorkari gaw bura bapu teron ahabarta isilo. Lason thot si lang somipi alang roy adolong kabe det pen ajok arnai langso aradon inkoida trok si ahem tunatum. Beha bepar gari motor an parta hithi kulat kedam kebang penang an kisuk katora cetong potnanglu. Lasi karbi ang long motor mouse council kachari atum bangso lang somipi alang roy dolong kithir thep aphan. Athe pai pai achik lo pen lote school college anta kang puponpu. Lasi lo ke charli ove kimia to maphan mathara bangso akisung pen nang pajok vek thapusi rada tumpen choning report. Ini ada anai langso lekherong langsmipi kedam tang ningkahini apran dag nilip havar IMC Putirulong pialang li nang kira penajok itum penangan ingkan ke tijoy wan dulu stamni peneng ke arvejang o penajok nilitum atuar kedam kiju kasik sakpen nitum ini anianta alabangso atuar pamithege dalo sini tum pan kirap dia pansi tuning dilo lapen nitum ladak langsung pi mate anai langsung lekherong aratatum kedam kiju lapen sumar kedam kiju stamni kasik sak dulu lasi nitum pan ajat pen stamni kirap dia pansi tuning dilo